reka nongere nkwifurize kugubwa neza aho uri mu bice bitandukanye ahariho hose ku isi. Reka nizere yuko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. Tugiye kugaruka ku nkuru yari yatangajwe mu minsi yashize yuko bikekwa yuko inyeshyamba za FLN zateye igitero mu Rwanda zigahitana umushoferi wari utwaye imodoka ya Ritiko n'umugenzi umwe, abandi bagakomereka. Hari icyo izi nyeshyamba zavuze kuri iki gitero, reka nze tubirambure. Gusa musabe gukora subscribe niba utari wabikora, amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ujye ubasha kubibona mu ba mbere. Ubuyobozi hari icyo bwabivuzeho, bwahumurije n'abaturage, bwihanganisha n'abaturage bagize ibyago. Reka tugaruke kuri iyi nkuru. Inkuru dusanze ku kwezi hawe umutwe ugira uti FLN yavuze ku gitero cyahitanye abantu babiri muri Nyungwe. Ni inkuru ikomeza igira iti umutwe w'iterabwoba wa FLN wahakanye igitero wagabye ku modoka itwara abagenzi mu mpera z'iki cyumweru gishize kigahitana abantu babiri barimo umushoferi n'umugenzi, cyabereye mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyahitanye abantu babiri cyabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki ya 18 Kamena 2022 ahagana saa 8 ubwo abagizi ba nabi barasaga ku modoka itwara abagenzi ya Ritiko bakica umushoferi ndetse n'umugenzi umwe. Nyuma y'iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi, polisi y'u Rwanda yasohoye itangazo ivuga ko abagizi ba nabi bakoze iki gikorwa bakekwa kuba ari abo mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN baturutse hakurya y'umupaka. Uyu mutwe wa FLN rero wasohoye itangazo witakana ko atari wo wakoze iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyahitanye abanyarwanda babiri. Iri tangazo ryasohoye mu majwi rigira riti icyatubabaje n'ubwo bwicanyi kandi turahakana twivuye inyuma ibivugwa muri iryo tangazo ribeshya ko ari FLN yagabye icyo gitero, kuko birazwi neza ko nta ziri mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2018. Uyu mutwe uvuga ko utarwana n'abaturage ahubwo ko ugaba ibitero ku ngabo z'u Rwanda. Umuvugizi wa FLN wasomye iri tangazo akomeza ashinja inzego z'umutekano zo mu Rwanda ngo kuba arizo zakoze kiriya gikorwa, ngo kuko arizo zirinda umuhanda wabereyemo ubu bugizi bwa nabi. Uyu mutwe uritarutse ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bwakorewe bamwe mu banyarwanda mu gihe bizwi ko wagiye ugaba ibitero mu bihe bitandukanye ndetse bigahitana n'inzirakarengane zitandukanye. Ni mu gihe kandi ubuyobozi nabwo bwavuze kuri iki gitero cyagabwe Nyamagabe kigahitana babiri. Inkuru nayo iri ku kwezi ikomeza igira iti Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yasabye abaturage bo mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe kudakuka umutima bagakomeza ibikorwa byabo by'iterambere. Ibi yabitangaje nyuma yaho ku mugoroba wa gatandatu tariki ya 18 Kamena 2022 polisi y'igihugu yatangaje ko abantu babiri barimo umushoferi n'umugenzi bari mu modoka y'abagenzi yari yerekeje mu karere ka Rusizi iva mu mujyi wa Kigali baguye mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba bikekwa ko ari zo mu mutwe wa FLN. Kuri iki cyumweru tariki ya 19 Kamena 2022 abayobozi bo mu nzego z'ibanze bo mu mirenge ikora kuri pariki ya Nyungwe bagiranye inama n'ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo bubagezaho ubutumwa bwa guverinoma. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yahumurije abaturage abasaba kudakuka umutima ahubwo bagakomeza ibikorwa by'iterambere nk'uko bisanzwe. Yagize ati ubutumwa bwa guverinoma duha aba bayobozi kandi dusaba ko bageza ku baturage nuko guverinoma y'u Rwanda yihanganisha imiryango y'abagiriye ikibazo muri buriya bugizi bwa nabi, kandi no gukomeza kubwira abaturage binyuze muri aba bayobozi be gucika igikuba, be kugira ubwoba, bahumure. Umutekano w'igihugu urarinzwe kandi neza, ndetse n'abakoze ubugizi bwa nabi barakomeza gukurikiranwa, bazahanwe n'amategeko abazafatwa. Yakomeje ati ikindi ni ugukomeza ibikorwa byabo by'iterambere ntibahungabane. Ikindi nuko abagize ikibazo ari imiryango yabuze ababo, ari abakomerekeyemo bakomeza gufashwa na leta mu kubavuza no gufasha guherekeza abo babiri babuze ubuzima bwabo. Bamwe mu bakozweho na kiriya gitero babwiye RBA ko kuri ubu ubuzima bwabo bumeze neza nyuma yo kwitabwaho n'abaganga. Umwe yagize ati batwitayeho, turashima leta ibyo ikoze kuko
bitugaragarije ko bita ku baturage cyane. Undi nawe ati ndabona batwakiriye neza, ndabona nta kibazo gihari kandi n'ikigo dukorera nacyo cyatubaye hafi. Kugeza ubu mu bitaro bya CHUB harwariye abantu 5 kandi nabo mu gihe cya vuba ngo barasubira mu ngo zabo nk'uko bitangazwa n'abaganga mu bitaro bya Kigali CHUK harwariye umuntu umwe. Inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Igihe ikomeza igira iti umutwe wa M23 ukuzanyijeho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC mu mirwano yamaze umwanya muto mu bice bya Kavumu na Bikenke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yabaye kuri iki cyumweru mu gace ka Bweza muri teritwari ya Rucuru, imara iminota itarenga 30 nk'uko Radio Okapi yabitangaje. Imirwano yaherukaga mu minsi ishize ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Bunagana uri hafi ya Uganda. Uyu mutwe ububarizwa mu bice bya Cengerero n'imidugudu imwe yo mu duce twa Jomba na Busanza. Ni mu gihe ingabo za FARDC zirimo kugenzura ikiraro cya Rwanguba kinjira mu duce twafashwe na M23. Ni imirwano yabaye mu gihe RDC ikomeje gushinja u Rwanda ko ari rwo rwateye mu isura ya M23, ibintu rwo ruhakana. Ni ibintu byazamuye imvugo z'urwango zikomeje kwibasira abakongomani bavuga ikinyarwanda bakomeje kwibasirwa mu burasirazuba bwa RDC. Ni ibirego byatumye guverinoma ya RDC ihagarika amasezerano yose yari ifitanye n'u Rwanda, aho Radio Okapi yatangaje ko yabonye amakuru ko harimo amasezerano yari yarasinywe mu bya gisirikare hagati y'imyaka ya 2006 na 2018. Havugwamo amasezerano yasinywe muri 2012 hagati ya Perezida Joseph Kabila na Perezida Kagame yagenaga ubufatanye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo M23 na FDLR kimwe n'uburyo bwo kugenzura umutekano ku mipaka. Harimo n'amasezerano 3 ajyanye n'ubucuruzi yasinywe muri 2021 hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. Biteganyijwe ko kuri uyu wa mbere i Nairobi muri Kenya habera inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere igomba kwemeza uburyo bwo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa RDC zo gutsinsura imitwe yitwaje intwaro. N'ingabo byitezwe ko zizoherezwa mu gihe cya vuba. U Rwanda rwemeje ko rwiteguye gutanga ingabo muri uwo mutwe wa gisirikare uhuriweho n'akarere, ariko RDC iza gutangaza ko itifuza ko zajyayo. Ni mu gihe kandi mu minsi yashize i Rubavu hafatiwe cyangwa harashwe umusirikare wa Congo wari winjiye ku mupaka w'u Rwanda ari kurasa abasivile n'abapolisi, agakomeretsa abapolisi 2. Gusa nawe ntabwo byaje kumugendekera neza kuko yahise araswa. Byavugwaga yuko uyu mugabo yinjiye ku mupaka ashaka kwica abanyarwanda cyangwa ashaka guteza umutekano muke mu Rwanda, kubera yuko mu mirwano yari yabereye Munagana hari haguyemo ngo umuvandimwe we. Ni imirwano yari yahuje umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC, guhagwamo umuvandimwe we. Ibi byamuteye umujinya wo kuba yakwinjira mu Rwanda ngo aje guhorera urupfu rw'umuvandimwe we. Uyu musirikare wa Congo rero yarasatswe, bamusangana urumogi mu mifuka ye y'imyenda yari yambaye. Yewe uyu musirikare bivugwa yuko yapfuye cyangwa yagiye asize umugore umwe n'umwana umwe. Tukiri mu makuru y'ibiri kubera muri Congo, nuko M23 nayo yarangije gutangaza yuko yafunguye umupaka wa Bunagana uhuza RDC na Uganda. Ibi nabyo byanditswe na Bwiza dukesha iyi nkuru. Ni umutwe w'inkuru cyangwa ni inkuru ikomeza igira iti umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze icyumweru ufashe umujyi wa Bunagana wamaze gufungura umupaka waho uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Uganda. Nk'uko M23 yabitangaje, iki gikorwa cyayobowe n'umuvugizi wayo Major Wiringoma mu gitondo cyo kuri 20 Kamena 2022. Muri video y'amasegonda 51 Major Ngoma agaragara ahagaze imbere y'ibiro by'abinjira n'abasohoka kuri uyu mupaka. Ku rundi ruhande
hagaragara abaturage benshi bategereje gutaha. Tariki ya 13 Kamena 2022 nibwo abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bunagana. Abasirikare benshi ba RDC hamwe n'abaturage bahungira muri Uganda. Kuva ubwo ibikorwa byo ku mupaka byarahagaze ndetse amakamyo aturuka muri Uganda yinjira muri RDC yarahagaze ku mpamvu y'umutekano. Kuri ubu M23 yemeza ko ibikorwa byo ku mupaka birongera gukora nk'uko byari bisanzwe kandi ngo irarinda umutekano w'abaturage batashye